il-Parlament Ewropew. 751 membru. Minn 28 pajjiż differenti. Żewġ parlamenti, wieħed fi Brussell u l-ieħor fi Strasburgu. Xarabank imur il-Parlament Ewropew fi Strasburgu. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting. Dan huwa wieħed mill-akbar parlamenti fid-dinja. Jirrappreżenta aktar minn 9 biljun persuna. Dan il-Parlament ingħata l-poter li josserva mill-qrib iż-żewġ istituzzjonijiet importanti l-oħra, il-Kummissjoni u 28 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Meta jiġu biex jivvutaw, din ma ssirx fi Brussell, iżda ssir hawnhekk fi Strasburgu. Bħalissa qegħdin waqt waħda mis-sessjonijiet tal-Parlament Ewropew fejn il-membri kollha tal-Parlament Ewropew qegħdin jivvutaw għal diversi liġijiet, fosthom is-sitt membri parlamentari Ewropej Maltin. Mendi ddur dawra mal-Parlament Ewropew, mal-kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta, Peter Agius. Dawn kollha uffiċċini li hawn hawnhekk. Iva, dana sa level 15. Il-15 il-livell hemm il-President tal-Parlament Ewropew u minn hemmhekk s'isfel kollu uffiċċji tal-MEPs. Il-deputati hawnhekk ikollhom uffiċċju żgħir imma lihom importanti biex ikollhom bażi għax bejn voti fil-plenarja, laqgħat tal-komitati, laqgħat tal-grupp politiku, il-ħin kollu ġejjin u sejrin ikollhom anki assistent fl-uffiċċju biex iżommilhom kont ta' x'inhu jiġri hawnhekk. Fil-Parlament Ewropew il-ħin kollu taħbad man-nies u nilħu lil Jean-Claude Juncker. Kandidat biex ikun il-President li jmiss tal-Kummissjoni Ewropea, flok Barroso. Xarabank immur ukoll waqt laqgħa tal-grupp tas-Soċjalisti. Hawnhekk nintaqgħu wkoll mal-Kummissarju Ewropew Malti Tonio Borg. Tħossok isek Ministru ta' 500 miljun flok ta' 400,000, imma hija kariga apparti l-prestiġju, hija kariga illi tiltaqa' ma' ħafna nies, tiltaqa' ma' ħafna gvernijiet u jkollok kuntatt dirett, mhux biss mal-gvernijiet imma anke mal-Parlament Ewropew. Għalija l-ikbar sodisfazzjon kienet meta d-direttiva tat-tabak dwar it-tabak ġiet approvata b'maġġoranza ta' 80% mill-Parlament Ewropew. Hija ħaġa laqqas ma kont nistenniha. Hekk tgħidlix nimmissja l-iktar huwa d-dawl tax-xemx. Kif idoq il-qampina, ikun ifisser il-membri parlamentari Ewropew iridu jimxu lejn il-plenarja biex jivvutaw. Nidħlu f'dik li jgħidula l-plenarja. Hawnhekk jinġabru l-MEPs kollha u jivvutaw għal liġijiet li jkollhom qudiemhom. Sena waħda l-Parlament Ewropew jieħu aktar minn 900 deċiżjoni differenti. Sa dana biex tistudjahom kollha dawn huwa impossibbli, imma l-MEP li jiffoka fuq ċerta areas u jara dawk l-areas huma importanti speċjalment għal min tellaw hemmhekk għal pajjiżu. Waqt li qegħdin fil-plenarja, ninnutaw li wieħed mill-membri parlamentari Ewropew huwa nieqes mis-smieħ. Peter Agius jispjegalna li dan kollu li qed jiġi diskuss hawnhekk nistgħu nsegwuh mid-dar tagħna. Madwar l-Ewropa kollha jistgħu jsegwu kull intervent ta' kull MEP hawnhekk fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri hawnhekk il-ħin kollu għaddejjin jinterpretaw
għal Malti wkoll. U kull meta jitkellem l-MP Malti wkoll jeqilbu għal lingwi l-oħrajn. Hawnhekk l-attività ma tonqos. Hawnhekk huwa l-post fejn il-ġurnalisti jsibu dak kollu li għandhom bżonn. Hemm il-press room fejn hemm l-internet biex waslu l-istorja tagħhom fil-pajjiż tagħhom u hawnhekk hawn ukoll studios, hawn studio tar-radio fejn isiru diversi diskussjonijiet u mbagħad hawn ħafna studios oħra tat-television. Studio fejn l-MP jew anke il-Kummissarji Ewropej jiġu hawnhekk jagħmlu l-intervista u jmorru jkomplu bil-laqgħat tagħhom madwar dan il-bini kollu. We don't talk about it, dance on, do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it, I want you. We can bring it on the floor, never danced like this before. We don't talk about it, dance on. Fil-Parlament ninsertaw xi ħaġa mhux tas-soltu. Grupp ta' nies li jisfru biex iselmu lil Swoboda, il-kap tas-Soċjalisti. Il-Parlament Ewropew, il-post li fih jgħaddu diversi liġijiet li joqtuna ta' kuljum. Il-post fejn fis-snin li ġejjin se jkomplu jgħaddu aktar liġijiet u fejn se jirrappreżentawna is-sitt parlamentari ġodda li għadhom kif ġew eletti.